Runmawi TV clear to that's benefit ule voin hian World Photography Day 2025 den sanin Mizo Photographer Society den Millennium Center atrium a hianin exhibition an buat saya headline huna hian thalak chi hrang hrang moi tak tak pho chwa ania thalatu tele Mizo Photographer Society hrai tu te kam chhuak kan ngai thla hodonia kan program te atira changa atop thlenga milo clear sak turin kan sombok cheu Kabula hian Mizo Photographer Society kan General Secretary Puat Hana adinga tun hun thleng tur hian kan exhibition thleng tur hian kan in buat sai na minan shila kan in buat sai na sa thalak hi za tar chu ani se kan tia thalak ka kan kon khoma tun tum hi team big nei lovin ke mani nei that ber I tho khomang u kan tia thalak rang mani nei that ber thi mom lawani wang khan an nei that ber an ron tho khoma thalak po amoi na thaviau chuanin hemia enge pho chwa tur hian eng angin nge thalak hi in lak khom chu ka soyang chuanin thalak hi ihang kan khon khoma member te notification kan chua thalak in nei that ber ron tho khom ra u kan tia mi somthum pakwa inan ron tho khom ani chuan exhibition hi kumdanga in lo ti to chinem tin in lo ti to chin chuanin tun kumami nen hian enge mason na te omem ti khamin han soi sak lela kumdanga te exhibition ni kan lo ti zia World Photography Day hian kan ti thina achangin bar tha ate po ti chang kan neya kumdang ngai tu chuan ma chu kan son chhotel tela amero chu hei kamason na lian a chuan frame te po arang adang ten a size te po alian deute kan han ti vele thina kumdang ngai tu chuan thalak hi chu alu tha chu thatel tele le hun chatak min pe ka wangin lom thu kan saye Kabula hianin Mizo Photographer Society kan President Puma Chana adinga hevein exhibition ti hian nuamem nuam khop mai hei chuanin headline huna hianin thalak engzat nge intar chwa thalak hi zale pariat kan tar chuaka mi chu mi somthum pakwa tena an tho khom ani ti chuanin exhibition inkal pui dana hi minhan soi zaw sakla tiro kumin exhibition hi MPS Mizo Photographer Society member big tetan kan kalpuya a team big omlowin open team ni in du an thalak nei that ang kha an ron tho khom ani ti chuanin thalak intar chwa te hi leithei ani leithei ni chuan kami han soi zaw sak lela thalak kan tar chwa te hi adu tan leithei ani pakhat hi hemi exhibition pual big hian pakhat hi frame pakhat hi sang ni kan ti adu tan leithei ani hemi kumin World Photography Day pual hian college aizol chungami college zirlai tetan competition bua sai ani chu monsoon ti le cafe ti theme chinhi mangin inti siang na bua sai ani chuan chung tiang an competition na loman late pakhat na tanga pathum na thleng ve te kha an thalak tar chho sakan ni tin hemi exhibition ami te hi adu tan enge alei thei ba ka khan tuna amuna kal te tan hian enge viewer choice te omdona hetiang hi mani nalti zong kha thangin number te kan pe chutiang son viewer choice te pek thei bokani ti chuanin in poll din chan de hi minhan soi zaw sakla kan poll MPSC khovel min mua Mizo photographer te choi sang tur te tin khovel min mua Mizoram moina pho chuak zel tur ten pol hi kan din ani hei hi chumi ngai to chuan kum sang ni le som pani December ni li khan kan ruai tu ma sa ten an lo din ani kumin World Photography Day puala photography exhibition hi World Photography Day ni som pakwa le ni som ni chung hian nei tur ani eng tiang ai hian adu te helam enge thalak lam moi ti hlut tu te tan en theya en turin kan som bok ani le hun lutak min pe ka wangin lom thu kan soye le ke pok lome Kabula hian Zumos Van Chong Photographer Mizo Photographer Society kan executive member dinga voin exhibition hi enge imu dan mian soi sak photte nia exhibition hi MPS kan din tir kum sang hi som pan hi veltang han kan lo ti chho ve trau to ai kum in hi World Photography Day kan man hi kum tum som le pan hi nge moni kan man na ni tain ka hria tiang vel chulun ta
ke mani photographer so raw po ma so na tam tak mu thein na oma kan thalak te le kan kut chuaka te tun ma ai te chon na satakin ma kan so na te alanga chuan mi puilam pangpo hian min hu sakzela kan rin ai hianin tunang la ya chuanin phone ten kha lo lak thei ala tam to a mitinin camera kan keng vek to angani ta chung lai kara chuan ke ni thala he te kan pho chho te mi pui hianin i som na le ti veli kan the dar zau lo ang ai hianin to tu hi kan nei tha kan rin ai in kan lom zok mi puya po minon lut sak tun tama wang hian ale voi na hian in chim tu eng zat borvel nge om tong i jing kan hon hima tang khanin hei kan lo ol lo wa ti hian kan lo om ve deuh ne wa ma se han bo huk ang te kha chu ala om lo dewa me voina kan han hon thar chaw ni wang khan nak tu klo ma de chen he hian kan tam dewa tun chi nai chuanin mi zanga vel chu nong kal ve to nga tiang vel chu chuan yang kan hut thokhat viawa ngai anga ale hun jabin pe ka vai nom tu sai hei voin exhibition chim tu de jinga mi pakhat kan han mlo me enge voin exhibition hi mudan amu nom aro pui khop mai tan an thiam na te hi aril ka ti ti chuanin heng exhibition hi enge ti le zel tla ki ti em ti le zel tlak ka ti achan chu photographers tam tak te an thiam na te pho chwa na rem chang kha ni boka acha ka ti khop mai ti chuan photography hi mi pui ang zong hian kan ngai hlu tok itm kan ngai hlu thaw mo ma se amin na zong hi chuanin ei a hlut nei kan shi thiam lu tuk lo de bem moni o te ka tia ngai hlu tok chun tam thawa le hun chamin pe ka vai lom thu kan so ye hun nuam tak mang trin do sang la kan hlan bo ke che ke pole kabula hen thang te photographics adinga vaina hianin thalak pho chawte jiga hen I thalak hi pathum lai tel ning ke sha dikem dike chumi jinga chon he hetlai patni hi oma moi em maya photography hi ezona tlak ani emin han shil ma support mai te Azon tlak chu ani te mek meya ma se hei photographer se kan tam ta me ma tuna hian I ne kain tlan siak ve de ro ni ma se ti tak tak le te rei pe le hetiang enge lu chil tak tak tan chon Azon tlak chu la ni vezel this one kan executive member te singa mi inia tro ni tun hun thleng tur hian kanin boss sai na min han shil ve shim te in bo in lo boyem boy ve boy chu ani deuh meya exhibition han nei chuan nimin lama te member kan hatlanga tikhan thei ang le remchang piang tian kan kal khoma kan hatlanga ai voinia a hlo thinna kan huwa kan lom khop me chuan helai thalak tar chwa ho hi acha thokhatin I shem tikha nangma ngai dan kha avai mai hian min han sai saklela ni hei ka thalak pathum ka da vea chuan heta hian pahni kan pho langa pakhat jok chu le lama so no ma chuanin hei hi du thu hi asam tak lo hun hi che ve ang renga in bot sai nun chu tam ma se thil dang na dang neu kan khoi wangin ma se hei kan thei top chu kan chwa vea hei ba khi chu om to wak jong lo ni keima bi ka chuan thei top chwa liam chu amoi hlom em mai ni ole hun chatak min pe ka wang dom thu kan saye ke po ka lo me kabula hen sang te adinga ni hi Mizo Photographer Society a member ani tun exhibition thing tu hian in bot sai na shada chakom le me ni tun exhibition tur hian member te soi tu te ponenga thei top in bot sai hei tuna kan huang hian thalak po hi nge kan nei thatang ang kha garon phau chuak ani tun exhibition ata hian ti chuanin hemi exhibition hi imu dan kha min han soi sak lela ni Mizo te hian thalak nge a hlut nei kan sa chho ve tel teng ka sia tuna po hei voin hi atran ni hon ni kha nia mi ron chim tu pa nom nual to nge mi pui Mizo mi pui te aizol abikin exhibition hi ron chim thak tu so ma chau kan lo me kabula hianin Mizo Photographer Society kan treasurer didin taw chonga dinga exhibition ni mudan min sai sakla onya hei
be sei lo takin rin ai takin min lut sak loma he lobum ma nge ni ni chum kan han ti don ani a kan member tam tak te po he indai lo na ten na ve a rin ai hianin eng tangin nge le tun lai hi mi ve vak shim tam hun lai ani lawa kum top lam ang te chu han ni se chuanin be sei te chu sang mai the amai ro chu angai hlu tak tak kho chuanin I photography ngai hlu tak tak kho chuanin min ron ngai hlut sak em ha kan lom em a chu hemi jong cha kan soi the chu ni ti chuanin tun exhibition a hianin eng angin nge inkal pui competition de kha om do ning kan sia khamin han soi zaw sakla ona hemi Mizo Photographer Society members te tan hianin exhibition big khachu nita amaro chu competition hi chu college students te kan han som khoma khanga khanin nge professional camera le camera chapo ne kher nga lawa mobile phone le ang man ro an ne po kha khatia ang khanin an ne a changa thelu the tur khanin khanga changa an thiam na te an creativity te an ron phot chha theine tur khan competition ha kan han chop chha saka kha po khanin aron lut ve no la kha ta chang khanin theme pani monsoon le cafe ti kha kan han chop chha ka kha ta chang khanin nge kan han endik boka prize money te le nge consolation prize khan kan han ti atui zual ho tak khanin an ron thelu wang khan kan lom tak zat nian chunga po tin college students tan te po khata nga tan khanin enge an man ro nei sa achang khanin enge an hobby akha han explore bel zel seti akha ke mani pon kan du saktel hun chatak min pe ka fangin long to kan so ye diba bala me Kadizong ka Mizoram Photographer Society te exhibition kan hun man the te chu ani ani hi Millennium Center atrium naktu thleng hianin an thalak te hi an phau chhuak dona clear tu te lauchim vek tur khan kan han som bok che wani kan program te atira changa atop thlenga min clear saka wangin lom thu kan soi boke clear tu te hun man nom vek ule